you? You kurang ajar dulu. Siapa yang usik tu? Aku dengan asli elok-elok bercakap. Siapa campur? Kau campur. You Kau say campur you kata orang nak politik. jual diri you dengan orang-orang asli. Dia dah besar dah. Dia dah besar dah. Ya, dan contoh. Bukan saya besar tu. Jangan kurang ajar. Aku dengan dia. You kena beri hormat kepada semua You orang. campur pasal apa? Campur pasal apa? Siapa pun nak campur? Dia campur. Aku dengan dia. Kau campur. No, why do you need to halau me? What about him? Mana ketemu dengan kau? Kau orang yang I know I look very well. I look after them very Yes, well. you look very well. I don't think you look very well. No, I look after them I very don't think well. you look very well. I look after them very well, orang asli. Really? You baru sekarang. Hey, aku tengok, tanya orang asli faham dengan aku macam mana. Betul tak? Alah, punya masa campur lah. Allah. Sudahlah. Inilah dia orang politik. Ini lawyer penipu. Inilah lawyer. Bukan hal dia dia campur. Very kelas, kelas. Aku Politik suka kita. orang asli suka aku dia jealous. Tengok. Alah. Inilah janda muda ni jadi lawyer. Alah. Tengoklah kelas betul orang politik kita. Betul Orang tak? politik. Tengok. Don't Orang point your tertepuk. fingers to me, okay? Who You are kau you? cakap lurus sikit. Don't point your fingers to me. Come on. Who the are you?